I'm gonna finish, guys. Hello. Hello, people. How you doing? Where you from? Usibye ko ari n'uruzi rugaburira Tanganyika ayandi mazi, burya uru ruzi rubona ko rufasha nabe n'igihugu baraza kuhamesurira abagamo utundi dukaritse. Nk'ubu ngaha ukuntu bahitwa. Houses. Look at the house, bro. What's up, my people? Yeah, it's about Ep8. Right now, turi ahantu hazwi cyane mu gihugu cy'u Burundi, turi muri quartier yitwa Mutanga. No, yeah, man. You see the look, man. I'm with my boy, Yan Killer. Yeah, it's about Yan Killer. Niyo muntu wa mbere tuvuye muno site. Niyo muntu wa mbere nizeye neza yuko aza kuntembereza turebe yaba turebe kaba mu kageretse cyangwa se aduhendera ku mastati, sibyo? Be with me, stay with me. Yeah, we're gonna take any food here. Yeah. This is food, man. I see. Bitetse neza umuceri ibiharage n'ibiraya amafaranga makeya cyane 2005 niyo ndiko narira kandi ngaho umunsi wose wohera amen turanahaga ngo yemeje barabisiga sha ntabwo mbyizeye. Kizire. No. This food cost 2,500. Yeah. It's too much. Yeah. And then delicious. I'm gonna finish, guys. Hello. Hello, people. How you doing? Where you from? Me? Yeah, Burundi. Really? That's nice. Kiririm. You know Burundi. Too much. Umbi n'amajana 5 urajya ugahaga papa. Kari abandi bagusura nasikaza ari fengeye byaraza kabisa. Kujyama akamazi. Ora. Nacha ora. Ora is for free. Amazi ni kubuntu papa. Nuko zombi wa zombi. Umeze fresh. Aiwa. Biraza. Shikujani kila dijede jitai kwa manifani choje. Wagwa. Kila. Finish. Yeah. We are coming to take breakfast. Tujya twa mu gitondo. Urabizi. Njya tuvuye kudufata. Utunoti twabonetse. Tujya mu gitondo sometime tuba dukeneye. Ari nayo mpamvu usanga rimwe na rimwe umuntu yatwitayemo. Yeah. Umuntu yatwitayemo kabisa.
tubuze nyine urabyumva cya twihangana. Cha twihangana. Twenda kudufata hariya kure kubera turarongora ngo azadutera. Yani kira. Ino kayite nabusanze nabonye mengirimwe ababosi benshi cyane. Haba hariho nk'umubosi novuga ati azwi rurangira nawe baba mwino kayite. Vuga ati uyu baramukurira isari vraiment. Cyangwa se basi nubwo tobazwe mu gihugu ariko akabazwi nko mwino kayite nyene ya Mutanga. Gati ewana hari umupatro runaka yaryubatse man nta muntu yaba atamuzi ababosi babino ni besha bwo ntono hano uvuga kubera nawe cyangwa nawe wabonye je nakazwe n'inzu inyubakwa ewana nabonye ari ibintu biri too much abakire niyo mpamvu naje kwashaka umubosi naje kwa mwiste wa boss yeah man gusa nyene bavuga ngo ushaka kuba umubosi ugendana n'ababosi kume niyo mpamvu waje ku bintu niyo mpamvu naje kumutanga kandi sijabose ngira bavuga yuko ubu boss nkeka bwandukiye boss burandukiye ni nk'ingwara n'ubukene n'ubu iyo ubukene rero na kwa mu bakene sabaye abana n'abasani boyesi barabayo anyene kumutanga burya bisaka ariko muri Gihosha abadrama niho bibera bari noci abasani besi bose babino bibera no kweri mu stevino. Oh my god, iyi city kiteye ubwoba papa. Ntabwo abakiri ugomba kuba mu kiro kiza kuba kumutanga. Ngamuzo waze murindire. Maze nawe ko mbumo boss. Yaje kudupimira arebe yuko bijya bintu bavuga bikora. So wewe uzotubwira uduhaye ikiringo kingana gute zokubazinyisha. Zanze menyane n'ababosi bose. Simba umukire nanje. Simu mwaka kizaho nabaye mu boss. Umwaka. Mfashe gusenga Imana ibiheza. Ewa dusengeranire natwe tubone ku mafaranga ya nyene ni kushigikira muje kuri YouTube nishobo yani kila cyo gihe mwanditsi w'intango ya makeramani urabyumva nyene yakoze amahiti menshi cyane habura wewe jewe oya uri ari karabizi ngo azge support yawe kugira yani kira agire ku rundi rwego papa haburiki ni gihe cy'umwanya gusa cyangwa se nuko utari bwabimenye bamwitwa yani kila none usirenga afise papa zakumara mu mwuka shira papa no mwanditsi wani cyo gihe ntango yindi rigombize ewana yeah ndi ubona twahuye na Jefferson tubagikoma ikurikire tubona yuko by the way urabona yuko turi kumwe n'umustar yitwa Yani Kira nibagiye kugiherako burya hamubona tugiye muri shooting man mu shooting babizi yuko ndi umu videographer photographer ibiki byose ndakora wewe kirakoma ibikorwa gusa mukira akazi cyose bikora uko mubisabye ndi kumwe na Yani Kira tugiye muri shooting y'indirimbo yiswe gute ntacyo bintwaye reka cyakira bivuye sibanga ntacyo bintwaye mana narabajwe mana ariko ewana ntacyo bigutwaye nacenza n'ubu rero abademu mugomba kuzana ngo munyanke mugire ntacyo bintwaye genda mwamubroka mwagira iki kuri we ntacyo bimutwaye oh my god sinanjya bisi banyanka ntacyo bintwaye singeza yeah man iryo jambo rirakomeye attention ntacyo bintwaye kabisa ntacyo bintwaye oh basi nyine ni kaka jambo ushobora kwifashisha mu kugira iki kwanza ntacyo bintwaye twama twabyifashishije mu buzima bwa buri munsi kuko umuntu ashobora gukora ikibi cyangwa se akakureka yuko umenga ntakwitayeho hajya nawe uyu mwese yuko umenga ntumwitayeho nico bisigura ko ataco bigutwa umwese yuko ataco byakugize ntacyo bintwaye umbabaza ngiye niga kubana n'ubwo bubabare ukakwereka uko gusa ataco bintwaye oh my name what's the name bro yeah ntacyo bintwaye yeah impamvu bavuga yuko aha hantu naho
ari mu makaritsiye y'abakire urabibona yuko hari inyubako. It's amazing man, nice houses. Look the house bro. Oh my god, inzu nziza cyane. Bahitwa ku Mutanga, bahitwa ku Mutanga no hamwe mu hantu haba abantu badasanzwe papa, abantu b'ivyamamare, abantu bahize umufungo, bakoreye amafaranga kuko ntiwaza kuba muri no quartier uzi yuko ubuzima bwawe ari uguhendahenda, biba bigoye kubera ko hari too much, very expensive. Ntarazimvye icyane. Oh my god. Mbega inyubako reba inzu papa, inzu man, inzu nziza cyane. Oh my god, nizanze ushobora kuba mukashikaza ati eske iyi nzu ni y'umuntu cyangwa niyishira hamwe. Like you see, man. Noneho location ngiyemo nirazi yuko ari location itari too much kubera ko ndiko ndatera ndubuga ruguru cyane. Oh my god. Abantu twabaye ahantu henshi hatandukanye, so tubibona yuko ibintu biri kundi kwego. Man, you see the inter. Reba entre y'inzu papa, urupangu ruteye igomwe. Urupangu ruteye igomwe. Oh my god. Hey. Like you see, ibintu biri too much man. Bayitwa Quartier Mutanga, bayitwa Quartier Mutanga, niho turi uyu mwanya. Eske wari bwahagere? Wari warahageze ahantu wari umaze kuhagera, kuko ushobora kuba waratembereye muri quartier runaka ariko bitakunze yuko uhaherera bikwiye cyangwa se uhatembera bikwiye. Akaba ari nayo mpamvu usanga location amwe utashoboye kuyamenya cyangwa se utarayashikira. Let's continue my trip. Yo. Yeah. Oh, yo. Twadugiye hariya ku isoko. Hariya ntihahita. Nuzinya bahe. Hariya gat. One ini Mutanga ikigeri ino. Ini Mutanga ikigeri ino. Ne gusa Mutanga. Bavuze Mutanga ashobora kuba harimo utundi dukaritse. Nk'unye ngaha ukuntu bahitwa. None ngaha muri ntuzenye hariho isoko aho bagurira ibintu nk'impuzu ibiki nk'uko bavuga ati bavuga mu Kamenge hakaba hari isoko ya Kamenge. Aha ku Mutanga naho hari ahantu hari isoko yaho. Ndahaje vuba ntayo nzi. Impa studio. Nkibona ujya yose hari impa. Nimwasa? Hayibona none. Yareka. Giye ku majogo. Ogiye no. Yes. Ari basatu. Yeah. Kama fyere wa Mungu. Gutemera. Modoka yazo ndihirenganya hakinyo. Satu. Wanyaho. Araza kubanga. Ndake. Mu Gikungu. Yo man, you see the look. Ukuntu hasa mu Gikungu. Yana su quartier kari mu Mutanga no.
ya mu gikombe ababosi babukebuke donke ngo haba b'ababosi babukebuke bacishakisha ya bacishakisha kuko mwabonye hariya hepfo yuko hari ahantu hakanganye ya ni ahantu hakanganye ariko ino tubona yuko ari hahantu haba abantu bitaracamo 100% ya bashobora kwiturira ino usanga life yaho itari too much itunga abagenzi bangiye kumutanga bavuye ngo urazi no ugashakisha umufungo ubonetse uca wirasa iyo hepfo ibintu bikagenda neza cyane ya ikungu yari imijire hariya wagira ngo imiji ngo isumbe iyindi ngo ni hariya ntubona ko umusana bakumusote you see the mountain umusozi w'Ubujumbura ntupfa ubusa papa umusozi w'Ubujumbura ntaki umuntu araza agakubitaho inzu akahindura ukundi kuntu kandi hatanguye umwe akazi uyundi n'uwa kabiri mu mwaka umwe cyangwa se mu minsi mikeya haba hamaze kuba igisagara nicyo bitwa urbanisation urbanisation nubwo ari ahantu hadakanganye gusa ntihabura abantu bavuga ati jewe tuhakubita akazu kanjye keza inzu isize irangi or master arabizi ngiye ko n'umuhuze nyine ola se ntari gukorera biri byeme oh my god Gihosha mu bitoke ukarite yo mu bitoke byane katumutwa oh my god gusa inzu zino burya zirazinze sana inzu y'amakiye ya chambrette k'abasore sasa nkane gusa kwezi tiba rero candika nakabisakati muri leta nganje bigoheranye ibiheze akanyaro kacagahera kwiye my god gusa rero man wanashaka ino ubwo nari kuhatora kubera jewe naraje no munsi umwe ngize ntuzenga umunsi umwe naraje ino uribuka hamwe twakatira hajya tugiye gukora hariya hariya boroje ndahazi naraduze kugera hajya haruguru This log is amazing. Oh my god. You see. You see this log, man. ahantu dushitse papa tamazinwe mbega gikongo kora neya borho Bujumbura
Hani BJ Chewan icyo bitwa rero ingaruka z'inkukura papa ni iki bakubwiye. Nk'ukuri gafata isi ikayicegeza ikayihindura uko yishakiye papa. You see, reba ukuntu hameze. Oh my god man, gusa ruriya n'uruzi kajya niko kahagiye kazahabomora uriya n'uruzi gitwa gute? Ntahangwa. Oh my god, you see a river. Ntahangwa river. Uruzi rwitwa Ntahangwa burya kumbe ruherereye ino. Oh my god, abantu baragenda bakabona ahantu sinakize. Sinari ko nshika ahantu papa. Man, that's amazing clip, that's amazing video. Mbega Ntahangwa. None si bariya bajama bagiye hari inzira urarengana msaza. Urarengana? Bariya ba Ep8 bagiye kumanukira hano badugire ngaha. Abarundi turabakaceri man. Abarundi nta bintu byinshi. Abarundi turabakaceri. Reba ukuntu umuntu yiyaranze akavuga ati jewe ntiwombuza iyo nja uko waba uri kose. Reba ukuntu waduga umusozi papa abandi bamanuka. Mbega Abarundi nabahataye man. Abarundi nabahataye baciye ubwenge cyane. You see, reba ahantu bagiye kuduga. Oh my god. Icyo bitwa kwiyaranja amaguru amaboko nivyo bikora aha hantu kugira urengane. Turi mu ruzi rwa Ntahangwa aho ubona yuko habaye nabi cyane. Abona ko habaye nabi cyane. Man, abantu baragenda bakabona papa. Reba ahantu tugeze, it's amazing. N'uruzi rumwe mu nzuzi zizwi cyane rukwiuzi mu Burundi bwose, ruzi no kwisi kubera ko uru ni rwo ruzi rugaburira Tanganyika amazi menshi gusumbya izindi nzuzi zose zigaburirwa amazi na Tanganyika. Oh my god. Usibye ko ari n'uruzi rugaburira Tanganyika ayandi mazi, burya uru ruzi rubona ko rufasha n'abenegihugu baraza kuhamesurira bagakora amasuku. Abana iyo bariko barahakinira ntibifuza gutaha. Oh my god, it's amazing. Babiryoshye cyane. Bona yuko hari abanyagihugu benshi batagikoza amabombo, batagiza kumesera ku mabombo cyangwa se batakivoma amazi mu mabido bakaja kumesera muhira. Oya, barashobora kuza no mu ruzi rwa Ntahangwa bakakora amasuku ibintu bikagenda neza. What's amazing man? This is your boy Ep8. See you the next videos. Make sure you subscribe, like, sharing this video. Kuko iyi Bujumbura tour, it's gonna be another tab man. Igiye kuba ikinda big. Wow, be hype papa. Yeah. I know got bye. See you in the next video. It's your boy Ep8.